Hello muntina namite ho josi limna kahinei kiron chule tuni khu bulte ni sim som lako sangni le somnil guma tingin chong thusu chum ho phun do na ne kitawi ti Limhung area chief organization in counter blockade abor suhaita ama jurisdiction hop sung gamke hoa chamna ventum na ding public order na ding chule zalenam chum ke ka kipum khana na ding in Limhung area chief organization laku in counter blockade abol chu janhi February ni sim som lagi sang ni le som ni lagu jingka lam ni den soma ki panin asuhai tai tin kiloi khom na chun phun do na anezi Jania laku into so bol na chun hichi ki ga na kinei ji hin gamke a cheng lengmei su pi hole kuki za le nam ho asubui penin nitin ke man cha na ne le cha ke hol na thim jin na lampong asubui le yati alangkhan azza le nam ke ba pi mundanga cheng ho asubui pu yati lam kai mo pu na ni aki hi to hlona ama jurisdiction no ya mi pi te ho phato na vending chu appoint mo pen le ama sa pen hi yati blockade ki la do na hi boina su nim na ding chingthei ta kilam kai na chule chamta chen khom ding akide na avat sa yati hichi chamna ding de na ta sana nei ta ki bol hin milhamo chile wale boilo hila thei kin na dinga makhan lekham pok pi le iring kho ho blockade ki bol ho kila do ding in akinep na zong asiji hiji thu su to ki sen mi pi tampin lampi ke hong hit da na ngai tu loi zong anomin he chu igel khilo hi aji chu agam ke ya mo pu kukin pi sawi sa kunin jong lampi ke hon thu ima update om pun chule lengmai ho kunin jong bana bolo akila do thu jong ima cha om nai pun chule Limhung area chief organization ho thusu don but na ima om nai pui ti jong chu mi pi te hon in head team diu win jong HETSAH na ahong kini zin hi aji chu hi counter blockade ki ha ong mei thu ahin la lamka le kangui ke ka ki zot man lampi ke hon thu wang a hi pun eji chun kukin pi sawi sa di hilsa kuna lampi chungchang a thusu update ahong ki bol ananga jing hoiti Prime Minister Narendra Modi makaina appointment committee of the cabinet in India sunga IPS officer somlathum ho inspector general rank pan munakai sangsa na anei hola sangni le thum batch Manipur cadre officer heis thang holian gangte jong apangina hi Jimmy gangte tia jong ki he heis thang holian gangte hi lake sa professor led sokhol gangte chapa hin ata sa kum somnel thum alhin kuma civil service examination a pachan na anei to hlona ama hi Manipura kuna IPS officer hola khangdong penjong hi tu February la ke chaima sanga MLA le minister hon census ki bol na ding chungcha nga mi pi he thei dinga adin mono sei chit na anei lo le ki phina chum ke bol dinga hi tin campaign for just and fair delimitation JFD gi na anezi achi sa February ni simsom la segi sangni le somnil gup ni khwa India government in census a bol na ding chungcha nga infari district a nongpo heiro community hall le wangkhai ke thir asang bi community hall muna public meeting ki bol na chun JFD convener Jitendra Ningomba chun tu le tua Manipur bui nahi agu ahung chaulut mi ho to kisam kaina omeyati census masanga National Register of Citizens NRC ki GP na dingin nge na jong anezina hi Manipur sunga census ki bol masanga center in agu ahung chaulut ho head do na ding na to na anei na dinga cabinet in resolution anei na dingin tip na anei na hi Hiche ake bol lo le kiloi khom nei nasata ke phina chum kinei dinga hiati National Socialist Council of Nagalim Ministry of Foreign Affairs akun thusu ki mun asaina chun ki state ahi lo le kuki homeland sim do na dinga India government in gilota kuki te amancha meitei le kuki ki ka gal aumsa Nagagama German road ahi lo le Tiger road asimsa Okhul district sunga Nagate chen na inho ahal sa ahitin NSN IMN ngo na anezi Achi sa February ni simsom la segi sangni le som nilgup ni khwa NSCN External Publicity Wing EPW in thusu abol na chun India government in kuki thingnoi ho suspension of operation SO noya training apia chule amho hi
victim dana aseyuwa adang ho hi amho chunga thilphalu bolmi tichu perpetrator dana asewa hi ati KUKI te hi Burmagam Chin Hilsa kun British ten ahin puyuwa naga te tingdinga naga gama anaki chance ahi KUKI ho hi gamdang mi refugee ahi zeuwa amho phachum na dinga India government aman cha no mo hi ati chule Nagalim hi Krista ahi Nagalim is for Christ unique history ne hin Nagalim le Anesian dinga Nagalim sovereignty territory national flag le national constitution ho hi seitu lo ahi lo le kheu cham thei lo ti chu non negotiable hi ati Anesian GPRN General Secretary Prime Minister chule chief political negotiator Muivain Indo-Naga political agreement hi achi sa August nisim thum sangni le somlanga ni khwa Nagalim history dungzuya framework agreement anaki nei bonga ki semding hi ipi hungsu ding hi zong le achai na chana kidin pi jing ding a hi ati leisimnya kukin pi jeri bom tameng long le nonin kukizo council chairman Helen Thang le to KZC spokesperson Ginja Warjong Teni in Kebulu na chunga demna to so abol nungin Jan Hinjong Committee on Tribal Unity kutu in demna to so abol in hi achi sa February nisim som na niya Helen Thang in akebulu kyu hilowa February nisim som langa ama chen na ina bom anaki sepludin February nisim som na liya chun Ginja Warjong chen na in so nga anaki sema hi atiwi hichita bong thil so ho hi milham khat ke bulu na hilowa kuki zo ho lamkai ke bulu na hin mi su ki cha ding le chamna su boi na ding to gun ho chun kuki zo ho kalsun na asul ha samlo ding a hi atiwi tilso to ke se ya si nei lang nei lo wholesale na nei ding in angyawin sarkar le thu nei vai hom ho tilso asu hil nei ho ama ding ovin jong tip na aneyovi mi pi kiloi khom na lam kai ho bit na dinga security pe ding in jong nge na aneovin thu dia thu tan na om lo le mi to ke to lo phem ho na to chil ha be na dinga hi atiwi United Zo Organization Gen Headquarter in Jong Vai Pei People's Council Officer Thilki Su Sit Henlen Thang le to Ginja Warjong in Kibulu chu demna aneovin hi security su hat bea monane ho jong aga na thea ma do ding thune vai hom ho nge na anevi kutu chun tu pera mi pi to sat angai cha diu peta kibulu na hi eisung hla sam na ding be midang ki pa na ding ithil tu mo separate administration hingam hla a hi atin hiji in lungnyau ta chalo na ho bolowa lunggel sei khom za ding in ange na hi Mizo People Convention Manipur in jong namlam kai ho chunga hechita bongthil su alhun chu demna thu aphong vin hi ichen khom naw muna mon le ki pa na om theina dinga lungki tu ta ke pum khat na lungthim kenga chi khom zo ding in tipna aneu vin hi Manipur Chief Minister Yumnam Khemchanin Meitei le KUKI ho ki ka kituma lo na thu na sein hecha chun jumi ho chen na luding ima boy poyati Hechitu hi Khemchanin infarakin gun khana anase hi Chief Minister pan aseina chun Churachandpur morele infarto ki gamgi kinaya KUKI zo ho jong akinung le tawin sarkar khat ahung ki tunda chen khom kit ngaya hi ati IDP ho achen na mun chi uwa kinung le sa ding delo hi koi ham ti he do ngaya hi ati mi pi ho masanga ahulim na chun Khemchanin ki boina nei nam ni te ni ki ka kita sana om lo zia meite ho chen na KUKI ho lut nom lo chule KUKI ho chen na meite ho lut nom lo hiwi Manipura chamna om lo le khanto machal na thelo dinga hi ati geldo theichu achi sani khopha ma chu Deputy Chief Minister Losi di khoin lamka ahung pha chule jomilam kai ho to kimutu khom na jong an ne hi All India Congress Committee AICC Sangathan Srijan Abhijan in charge for Infaran Churachandpur district Halkara Venugopal Rao in ahung lungding Manipur Assembly election ting le Congress in Manipura Sarkar ahin simte ding a hi tin anase na hi Congress hi kisumang thei momong lo ding a hi state khat khada Congress hung hat in tin Congress Sarkar hung kinung le ding a hi ati H Venugopal Rao hi vachania Churachandpur hung lunga hin Congress in amho ki loi khom na suhat na dinga Sangathan Srijan Abhijan ke ti
Anapa do to kisaya District Congress President Thanading Vatla Nania Hunga hi. Vachania chun New Lamka Hebron Venga Lamka Sunga Congress Lamkai Hoto Kyahulim na Phat Anne na hi. Halkara Venugopal Rao hi Advisor to the Government, Protocol and Public Relations, Government of Telangana zonga hi. THUSOH mi Hoto na Kyahulim na chun Venugopal hin BJP government hin abol dinga lom ho abolo hitayati. Rahul Gandhi in Kanyakumara kipet Kasmilchan Bharat Yoduk Nyan Yatra anabolin mipi hoa kun amakal sonachu ta chata sotna umahidan muthin aumiati na si. Congress in anezolo ho scheduled tribe scheduled caste namneo ho le numei ho ding agyal ho ahiati. Congress lam kaipan asai bena chun Telangana gamazong Congress hi mi ho nui se anachang zong le hongki thodo kiduwa gamsunga sarkar ahin sim kirwa hi tin jong asai. Congress in law sabna anachan namun hoa lam kai hon mi pi ho deidan le hasat na ho ahet pi over mi pi ho ta sa chankit theina dingin pan alazing of yatin mi pi ho chunga jong kinep na akine yati Venugopal hi nisagi sunga lamka umdinga hin district sung Congress lam kai ho to Congress party suhat na ding lampi asai khom diwa hi. Vachania District Congress lamkai ho to akimutu perachun Congress Party sung suhat na dingle ahung lung ding assembly election hung na dinga Congress Party in gulzo na sangta achan theina dinga panla ding dan lemol ho asayuvin hei kin guna chun Christopher Tilak Observer AICC Manipur in Charge Hinglip MLA anahi manga waipe PCCI President le Secretary Honjong panan lawin hi. Indian Army Noya Spear Corps Han kilometer 2.6 asaw Indo-Myanmar border where suting ding in driver bolovin hijia chun improvised explosive device IED ku asusiovin amun le agam keizong gatain operation abolovin hi. Operation abol na wachun apu ke lo lai bom ni zong amudo vetin wachania chun officer ho thulut khat chun asei. Hichi sanitization drive su government agency ho HETSAH le phalna ala zowa Red Seal Division hon abolwa hin chule border fencing ki bol ho vetub na zong aneuvi alangkhana hichi operation chu hichilai area IED aki committee thugu amudung zuiwa abolwa hin hichi bom ho chu thingnoi ho kam hite ding hitin asayuvi officer thulu chun asai bena hichi operation chu January nisim somluguble January nisim somna sigi ni khotenia Indo-Myanmar border to kinai cha jangobunga abolwa hi amun le agam ke hi gammangla tabonga hin kenglam teilo gari hluna theijong ahipun security condition jong hata ha sa hi atuvi hichi hi mi pite bit na ding hin khu do na ding hi tin jong aseuvi Valid license neilova thingna lo na lo sim ho le zu ahi lo le Ayus le harbor product zu le police ho kimat sading hi tin Directorate of Ayus Manipur in HETSAH thupun ani na hi hichitu hi tu lai lo la ai gi sim thu atam ta ji le hiti lampanga sum korve na ahung tambe sejia Directorate in ahin phun do hi hichi hin medicine sector lampang hata ato kha hin Sukil le mi pi te zong zole nala kilhe mahiati Directorate of Ayus THUSOH mi ho to aholim na khada Director Dr. Akuizam Lokendra Singhin License danpal kya le kimovet loading le danpal kya sim thu lozu advertise bol ho chunga action zong kiladinga hiati hichina dinga Supreme Court le Ministry of Ayusin state hinga HETSAH na ahine hetan hitabong khamga ne hi mi pite ki zolep na ho akun ahu do ding bidoi nei puma ki ne hiati Ayus drugs cosmetic product le adang danga danpal kya advertisement ki bol ho hi drugs and cosmetic ek sangkha jaku somli noya gotna sangta changthei diwa hi ati Ayus lo le ai sim na dingin koimacha license akipi lai tin director pachun asai kidi drugs and cosmetic ek sangkha jaku somli noya hichi lo le ai sim na dingin apply bol mi tampi umjong le koimacha ki phalpi lo hi ati Ayus ahilo le herbal drugs ahilo le pharmacy hondo na dinga license ngai hin koitabong danpal ke ho chu sungkul tang thei diu chule dangka sangsom ni zong liu thei wa hi ati akima dozowa abolte ne lai aumle kumni sungkul tang ding chule dangka sangsom nga zong liu ki diwa hi tin Ayus director pachun asai kiri
Security forces on operation abol nawa Infowis district a maithal le apu ke thi anamuda ove ke tin mundang khana operation akibol na okul district a pansan dinga kisim bangkal su anasasiu ve ke ti chule gin mo namun hwa combing operation achil hazingin state sunga buinamun hwa security akhat sa izong ke ti February nisim somla sigi ni chun security personnel hoi ngairangbam tano khurut longza koireng lamjau Patsoi police station Infowis district a operation akibol nain barber gun khat country made pistol khat le magazine mei chang sum zakhat le somgil le khat le 3 additional magazine ni le number 36 hand grenade detonator khat Baufeng wireless handset le a charger an ekimando 18 officer chun asizi officer in asaina hichiman cha hoki muda namun hi avela ki buipi ki dinga hi aji chu hilaimun hi valley thingnoi hon thilkoina amanjing namun zonga hi ati chole tu masang February nisim somna ni chun security forces in mungko chepu litan police station okul district mona bangkal ki sim ho anasusi akiti operation ki bolna empty fire cartridge EFC somni le li anamudovin hichibangkar ki sim na lopen chu arm group hoin pansat na dinga aki simo hi la alanga neutral aki hizin dandi lota ki sim bangkar ho chu khonunga ki dinte na ho phatnalam ano na dinga ki su se hi ke ti chule he tabang buina mun ho chamna alhun theina dingle thingnoi ahung ki kumlut ki gut na ho ven na dinga combing operation ki bol beijing dinga hi tin jong officer chun assesi Alangkhana Manipula Security Force on Thingnoi Ho Doudana Operation Abol Navin Government in Banabol People Liberation Army PLA Active Gather Mini Anamanu Vekitin Chule Mancha Hoita le Apoke The Anamando Vinahi Infaris le Infowis district a combing operation February nisim somlasagi sangni le somnil gupnia anei nova hichihochu amado hieketi officer in asaidanin self-styled private PLS RAF wing athokpam manau tun meite allies tamanau allies malim allies amuzaut 42 years chana mayai lekai lamlai police station Infaris district a chenga hieketi ama pachu sawambunga amano hi tin thulutsun asiji Alangkhana hichini mama mundang operation abol nova security forces hon PLA kun self-styled lieutenant Ningthozam Ibungocha allies Sathoba meite 38 year Engang Popi Bazal Engang Popi police station in Faris district a chenga hi ketin ama pa hi demand board ja ki manahin mobile phone le sim card to ki matha hi keti le security forces oin thinghang le pai chama buinamun ho gin mon lai ho operation board achil ha piovin zakhal le thumna kas le checkpoint manipur mun phema akoi beove ketin hinla HETSAH ki ji chanin imama do nei nai pu ve ketin chule authority hoi national highway 37 a ne le cha polia leile gari zakhal le somsigi lugu bhochu aveng tu bovin ahi mole security arrangement akibol pe ovin unphema convey akibol jingin thilpu gari ho suboi ahi lo na din panna satain akila jinge tin officer chun asiji timber tichu bimhin pole hechia kivei mini security force on national highway 37 Jiribam district a anamanu vetin thuluchun asiji Forest Rain Officer hinga Officer in Asaina Jiribam Rain Sapat February nisim somlakubzan Niden 11:30 vela Bimhinpu Tata Truck Khat Infarapat Jiribam Hinzun chu Special Mobile Patrol Unit Jiribam le Quick Reaction Team QRT 156 CRPF Battalion Hoin Frisking le Checking Operation Lengang Popi Village National Highway 37 Supervision Additional SP Law and Order Jiribam Makainan Anamanu Vinahi Ageti Hulchil na abol nawa Tata Truck Registration Number RJ14GN/32472 Anakha Mohin Hechigari chu Primchan 53 years Jaipur Rajasthanin Atorahin Chule Agari Neipa chu Narayan Lar Basja 42 years Rajasthana Kun Mama Hieketi Truck sung chu akhul khul nawa Iron Scrap sunga Bimza khale somni kichun amudo hieketi Hiji case to kilhan chun driver pale gari nei pa chu akimanin drug le bimjong forest department khuna legal action la dingin akipilu taitin officer othilu chun asaina hi Bangladesh achi sahab tadunga general election anomna Bangladesh National Party in Gulzo na anei to kilhanin achi sani khochun Taligram manchu
agam Prime Minister din kitip na anita na hi. Raman in tunay na ahin choy thay na hi. Achi sa February ni simsom na ni pura a party in sang ta gulzo na achanji ahin. Chihi sang ni le som ni li kuma mi pi ki phin na zia. Sheikh Hasina anakai lauwa MD Yunus makai na interim government ana umzowa election masapen ahina lai. Bangladesh National Party sun parliamenta sit jathumla achang sen sit jakhatle somala kha anayin. Align ho to gomin sit jani le somlani anei zoina hi. Raman le lawmaker kilheng do tha ho chun parliamenta ki hasil na aneu to kilhanin Bangladesh gambuina kumni zowa elected representative masapen an hitawina hi. Ki hasil na kingon chu Chief Election Commissioner AMM Nasiruddinin alam kayin member hon Bangladesh le a constitution adin kitip na aniyo na hi. Raman hi PM Lui Khaleda Jia Chapa hin kumsom la segi sung USA akisial mangnunga PNP campaign lamkai dinga hongkilea hi. Kinguna chun India thalengin Lok Sabha Speaker Om Birla anazawin Bangladesh le India loicha nagui thu ta chu anavet saina hi. Raman in office alu patwangin political tension ho asang le na lai na hi. Bangladesh 13 National Parliamentary Election ho aungke phun do chun Sheikh Hasina in nasaten anulin February ni simsom na ninya vote kilha chu Bangladesh mi pi ke vai pu na khang thusima za charum ta ahiati election chu kite nadi ta zaupun mi pi deidan akilang do pun administrative lama nonale vote sim di lozi ahiati chule kilhep nadia pre-plan election ahitin Muhammad Yunus makai interim government chu langnea vote kilhelo voterless process ahibuviati. Maharashtra Government Social Justice Department Sangni le somlali government resolution a Muslim community dinga theme le government le semi government job hoa 5% anapi chu aladoi na hi hiji thu hi achi sani khutsun anaphung do wina hi reservation hi July Sangni le somlalia Muslim ho special backward class A SBA category a ho dinga anakipando hi November Sangni le somlalin Bombay High Court in anamangcha panovin hinla hichi December la deadline masangin state legislature dandung zuya here ahi loji chun mancha the anhita pona hi hichizovin Supreme Court in special leave petition SLP angai la tolhanin kota hi anasumangtan validity zong anasutantan hi dandung zuin anaki sumangta zong le GR hi tu ni chanin asumang nai puna hi achi sani khwa hichi hi anasumang tolhanin government in hijito ki zoma lungel le kamcheng ho zo si zong anasumang thai na hi hiji chun 5% kota nu imachala hi thei taloding chule cash a hi lo le validity certificate zong SBA category noya imasu do hitaloding a hi State Minority Commission Chairman Yari Khanin kota hi kimangcha khapuiti anasijina hi masangin government in anasim do me me hin hinla dandung zuin anaki mangcha khapuati anaki mangcha khale kisumang kit loading a hi ati Social Justice Department in zong angai na bangin azuizina hi India AI Impact Summit Sangni le somnil gup New Delhi a umchun nidan somnil li sungin AI phata amangcha 2.5 lakhs var ana do zovin genuineness war record ana moina hi hichu genuineness war record adjudicator Pravin Patarin ana phongda in Prime Minister Narendra Modi in ana lungtup jingchu lolhing hi taitin Union Minister Aswini Waistramin asizina hi summit hi tula February nisim som laguwa pa nisim som ni sunga umdinga hin AI poi modan ho asizuvin chule thim chum pipu planet lab progress di ho zong anasei khomuna hi international delegates ho zawnein mi pi 2.5 lakhs var visitor anomin hichi event azong pan an lawin season janga le speaker sangthum le janir somnga wal anomina hi India AI Impact Summit sangni le somnil gum hin India in AI a kun thiltha sim do ding atup jing wasana aneyovin chule India AI mission le 12 Indigenous Foundation Model ho hondo na anizuna hi hijikin kiman hin thim jina simpana le wanoi kamdang ho to kizopman na ho kichi ta pan la khom ding chule AI khan to na ding poi modan ho avat sai na hi
tu ni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na hi nei thiu hi chan chu hi tan ti